Hello gagayam pakaragsa kaklaunay ti kadayo amang padpadaan kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Kat sapay kumata di kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Manipod man nga rod kinikabsat Susan san napud nagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada divina balikdang ditabagulin from Torogi ti Dubai. Ni Jonel Curas dita Katotoran Norte Kamalinigan Cagayan, ken ni Kenneth Viloria dita Bugay Cagayan Valley. Kasti man ti kuna ni Kabsat Susan. Dear Manang Bianang, sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan with surak. Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Iso nga di naklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat kan no tinobyok, takas kanya kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ikasarkon ni Susan tatang. Ay ket, andaken kaday taa anak kaw. No kap ne kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masurawd. Uwan tatang. Masapula may kasarkon ti nobyak ta amangan no maagaw ti sabalay. Ay di mon palusposan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amam na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo ah. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day, anak kaw. Ang mas daawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Kat saan ka apak nang? Ay kat talaga kasta. At siguro mat na dumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma na ita, tatang. Adda ko mamot mangayat kanyak akas ka ni Susan kapintas anak kaw. Ha? Apay kayat siya manan ti mga sawa tatang. Uwan ko mga round. Nagrigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata addan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, addan ton bukod mo a pamilya. Isa ka sa pulak ti kadwa, anak kaw. Ket ure at danton asawak, di kay mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa, anak kaw. Iso nga agsapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas iti nobyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na ang naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ang tiyad daratang. Ha? Napintas. Wan mat. Ure bakitan nga napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga taan? Diya ka mo ah. Nga ex-abroad da dya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka kaday. Launay antario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Ngamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan na. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Wala. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken itid ko amin na masapsapol mo. Sapay kumaa, tasaan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario.
Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka. Ang anya ka ni tainagan mon, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmutlay ti kapintas mo, ading Marlin. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlin. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnad, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan adaryo. Aywan, makasidsida iti bulalo. Agluto ka man, taiso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji ili iti lutwak abulalo, Sana balit, asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige, tay turog ko pa'y nga ron. Hustonto no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganan. Makapaikawa mo't Manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na ki asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na Manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay, kabagis. Anwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wan uray siyak mo't Jakit kita unti lang Uray na laad, basta napintas ti ukali na. Wan saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awang magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang, ngam nasapa pa'y mo'y. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya mo ti murang may. Apay jay asawa mga iso ti paglabaam Aldaw tang no makaring na dyan atang. Di yung ririingan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririing. Pangal daw to no agriing. Alas 11, wano alas 12 nga agririing. Wanta tang. Kas dati nakairwaman na pa nagriing. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak kaw. Wain ta pasit amin nang iti karik day takin kwa na tatang. Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya. Isa di yu disturbuan no kasya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan takas tamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta anak kau. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagram. Awan Anderen nakaano kasta. Sa nabalin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Nay,
Nakariing kan balasang kaw. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagriing. Hanyamatay. Eksakto lakit analang abkon di soya abna. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo ti sang ti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Ken ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Naangdod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot iti balasang pay. Tatungkal umay diti balay idi ket nagpigsa ti bangluna. Ngem ita kasla saan mo't ngagdingligaw. Naimbag nga oras mau abalayan. Mabalinti umay. Nay, si Kama gaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. Ada ka din ni kabagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kenkwan na abalayan. Napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabiit lang nga raw tayabak, abalayan. Ala, apay nga agaram ka kanya ket agabalayan tamang mundo. Saan adatati pudno nga agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Awan mo't dakas na no agaramak kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti Ngem anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Ket bakbaketan akon. Saan akon ama ka anak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Sikati kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakitigundaway Kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanyak. Eket aklunan na kaminen Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulam. No kayat mo, testingin ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay isaanon. Si kamot, alangarod. Ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang ngedeng. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanon ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbaket. Iso nga aklunagsan ni mundo. Tadakan ka day ta. Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakis na kabagais. Nay, naimbag man ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta ta da asawa na nga anak ko. Mayat ananang, in-enjoyak ti kada tasawak. Lumukluk magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo.
May mayat mo laang tay sigo da pamagame. Uray lumukmaga kun tadama asawa kun. Saan di mo mabaybayan ta bagim anak ko. Nga uray adan asawam. Masaduta kun nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kano agpapintasak. Ang mga nukunaan dagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno aya ginadamag ko. Adda kano nagkinawatan da katugangak kan ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Baybay ama no isuti kayat na. Biag na mo dayta. Kan awam mo dakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumalang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulaang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan. Iti daytakin na bakit yu ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. Nasingput mo ti kunak ti katugangam. Nasingput? Ano nasingput? Nga maapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapul iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulaang. Iso ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lahat na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnaid kan dito'y balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Ketuan ta ay ayatan kakit nga raw. Ket agyamanak ta kinayat nak. Ngam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw, maawat tumutlaang ti kaanakak ti panag-asawatan. Susan, bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ni, apay na gita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rudgan ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadutak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka di masikuran asaan nga agdigdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Diyak maangot. Ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kung ag-exercise ka, saan lang agin idater aramidam. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni limok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kung may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadigdigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiabay kan ka. Naimbaglakid din. Saan kakas ijay kaanakam asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti lima wano innam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano tabakbaketan akon.
Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak, aginggat maudi nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangonan ayan, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantituro kon kat. Inak nga rod kumisbo ko mangam nagrigat ti bumangon. Ay, basidla pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Takasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan akastaka, Susan? Naglamintag digos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali ta nagdira mo usak idi kalman. Ay, nan, tayo jayak man sala sa maturugan. Diyak makaangas iti nasayat iti silid. Ta angdod mo ti masayop ko nito'y. Kung di mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na akasta. Awagam iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met lang madamdama. Adala siguro nangawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Hindi pala na kumparik. Nan, maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami iti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakada iti sa di naman napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito'y balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornusam man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anya nga day tanga itsuraam. Kaslasaan matan asi kanyay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy idi balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay ay apa kasikuran nyo day ta ka saan matada kayo ta kimbagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay amatan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat ta asawak ta ubingak pa anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas ta bakit kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa ka mga no isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawan at saka digdigos. Dinak to isukat dayjay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan ka ubingak, sa anak pa'y abakot. ay, mala. Sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Nehi anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti shotda ijay. Rinabiing ag shotda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw an napuyatan iti husto. Parbangonan iti simmangpet. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes. Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino daytoy? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo.
Anyat naganti mawag ay. Pare Cardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo gayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Kati sumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga. Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa lang. Kaano pa yung agbababae ka? Sumungbat ka! Kaano pa aluklukwan nakdaryaw? Manipo ditisan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagaw-awid dito balay. Ang mga numaboteng laeng. Talaga kid di aja babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Nauma akon. Pumanawak din. Kaanakan. Jaklaim pagaro makabalan nakaguliban di asawa kanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbagak hindi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon ano na kaisawa nga kiti sana nasayaat ka na kayo idianti. Malalipata mo day ta kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta. Pudno ang mababai na kiti ikit ko gapu kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod katyamok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayon na ti asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputay ayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, para iti script kun iti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.